taj zahtev, da je njima stalo do Skupštine, da oni žele da se održi Skupština, da ona bude što pre. Kao što vam je poznato, mi smo tu Skupštinu zakazali pre nešto više od 2 meseca, za 12. septembar, onda smo povedali taj natum za 2 dana i postojala je apsolutna saglasnost od toga da se Skupština održi. I pored svega toga, Skupština za odlučivanje, na forumu. Ja ovima koji su ovde delegatima odajem priznanje na tome što je partizan iznad svega, što su pokazali i dokazali da žele Skupštinu, da žele demokratsko odlučivanje, a isto vreme moram da kažem da je teret odgovornosti za one koji nisu ovde, da je teret odgovornosti za dalje probleme koji nastaju sa Skupštinom na onima koji nisu došli i koji su to saopštili neposredno u oči Skupštine. Šta njih vodi, koji računi, koji zahtevi, koje žene u tom ulazima, ali one u svakom slučaju nisu u korist partizana, u ovom trenutku. Postoji još jedan način, razlog za odlaganje, to je što smo očekivali da se pojavi nekadašnji predsjednik Zoran Popović koji je trebao da podnese izveštaj o radu, kao znate, jedna tačka tih njih, kao što je poznato, ni on se, nije pojavio na ovoj Skupštini. Nama ne ostaje ništa drugo, nego da partizan nastavi da funkcioniše u stanju kojeg jeste, sa privrednom upravom koja je uvedena, a da onda na osnovu daljih razgovora i sa Futbolskim savezom Srbije, s kojim smo se uz saglasnost i dogovor i napravili i ustupke određene ovlašćenja i tako dalje, pa nismo mogli da koristimo ovlašćenje dvojice ljudi koji su svim srcem bili za Skupštinu, ali su jednostavno u zdravstvenom stanju koje nije omogućilo da to je dostojanstveno i tako dalje. Mada, i to je ono što imam da vam kažem. Skupština će biti zakazana u zakonskom roku, naravno, u sklopu od privremene uprave partizana, kad se steknu, svi dalji uslovi da i kad se bude odvijalo, ako se i da se prvenstvo, odvija regularno i okončano. Ja bih vas, inače da, osjećanje ovde je prisutno 32 delegata Skupštine, nama nedostaje jedan delegat do održavanja kvoruma. Mi nismo hteli da bilo koja druga sredstva koristimo, 32 čovjeka prebrana, verifikovana i na osnovu toga sam ja i doneo ovu odluku koju sam doneo. Ja bih okončao sam ovo, međutim imao sam i potrebu veliku i jednu želju, da je ovo zbog delegata koji su tu i zbog jednog poštovanja i kvaliteta, da na kraju, mada ne održave Skupštine, ali imamo jednu ljudsku obavezu, duboku i potrebu, da minutom čutanja prisutni delegati i svi prisutni odamo počast Vladici Kovačeviću, legendi kluba koji nije više delegat ove Skupštine i koji je, kao što znate, preminuo u vremenu. Molim delegate da biće obavešteni o dalje našim pozivima, novu komunikaciji, ostaćemo u komunikaciji. Još jedan zahvaljujem onima koji su pokazali da je partizan iznad svega i da je sveta i obaveza i dužnost da kao delegati iz Skupštine prisutni u najvišem organu Skupštine. Hvala.